coronavirus hi vax ei wang lo chuak ani chem China hian biological warfare program borok cheral thuami local puinia report alom to thi he program hi Peking khuya aruk takmi mewa kalpui ani thu Israeli Defense Force Military Intelligence Senior Analyst Pension Lieutenant Colonel Danish Soham anasoi tin Washington Post chanchin bu chuan he China biological warfare program le Yuhan Khopuya laboratory te in kung kaina le inzamna thuk takan nei thu ajiak bok Central China hian na hrik virus hi nakina atu na mana tan ti in avulin allo vulnia hriatani a SARS anthrax Ebola angchi na hrik mangaral be anlatum thei thu po US Foreign Ministry chuan arin thu alo pong dai to ani he an biological warfare program kalpuya na hrik te hi program an kalpuina mun Peking ne na in kung kai tlat Yunan laboratory a hian a put chuak palta niarin na anasatle ani coronavirus hi na hrik finglu tukania hu har em maya chuapa atom tata CT scan test chawina lang theina soini le ngal na ve ti hriat thena symptom langmi alo machine point apai ru reng thei thoti mu chu ani China hi in thup ching takani a SARS na den lai po khan ein thup charchara athup selo topa World Health Organization a hriat tir chau ani tura coronavirus po hi athup sengang lo ti na ani a USA lamrin hnel anga biological warfare program a na hrik khoizong chuak ani a hriat chu ani vai chuan atan chuan min ngai na omlo hialin aza thlang nge yang le